Kurokire kieha itura-ini ria Manyani na ikuru ya ithiro thutha wa mutumia umwe kuhira nyumba na ciana ciake igiri cia tuiritu. Kuringana na Josephat Mumo, umwe wa aria mariganite na mutumia uyu, augite andu a itura monire ndogo ikiuma nyumba-ini ria maikaraga, ona gutwika riria mekinyirie nyumba-ini iyo ni makuhite muno, uguo matingihotire kumahonokia. Hiyo sitting room ya kuingia ndani kwa imefungwa na padlock. Kuingia ndani kwanza huyo ndo alitisha talimba akavunja. Sasa wakati yenye tulikuwa tunaona moto ikitoka tukamwambia kwanza akate stima. Aligonga tu, alikata tu stima ikakatika. Sasa wakati vitu yenye tuliokoa tulianza kuokoa tukiuliza kama kuna watu. Tukaambiwa hakuna watu. Nilisikia nduru nikiwa nyumbani, nikaambiwa tukuje tusaidie. Mimi nikakuja kuokoa. Kama ningelijua wala watoto watatu kivunja hiyo nyumba tungejua huko nyuma. Tungetangulia kuvunja mlango ya nyumba, tungevunja ya nyuma huko. Nasi tulikimbilia kuvunja tutoa hizi vitu. Tukikuja moto ilikuwa mingi. Moto ilikuwa mwaka mingi. Hapo ndio uwezo wetu tukaweza kuvunja tukiwa na huyu na wengine. Atatu aya makorirwo mahirire nyumba-ini ciao cia toro, murio wa mutumia uyu Kenan Muchemi akihonoka gikuo kuona ndaraikaraga na nyina. Ni mtu kuona tu movie hivi, so naonaga movie, naonaga vile wanafanyaga rescue vitu. Nikalala chini, nikaanza kutambaa huko chini ndani, nikaenda nikashika viti, nilikuwa nashika nikivuta na patiana hapa nje nao wanatoa. Sasa mimi kitu ya kwanza na huzunika, pole kwa hii familia. Kama ningejua kuna watu ndani, ningetafuta tactics zenye ningetumia na ningeingia huko ndani ningeokoa, kwa sababu nikifika moto ilikuwa kwa bedroom moja, ile ya Saidiria haikuwa na moto. Na huyu mama tunajua kama mama cheupe, ainanga mambo mingi, hata watoto wake wote ninajua. Ako kijana mmoja ndio huyu sasa ni survivor, ndiye amebaki na watoto wawili wasichana, sasa ndio wamepoteza maisha. Agikira ndeto ino mukode munini wa kamanda wa borithi na ikuru ya ithiro Wilson Duati augite kihumo kia mwaki ugitikurikanite, akiuga uthuthuria ni wambikitwo. Ngiribotera Kameme TV ritora kwa ni Wanjiru wa Foro.